Samuel Munyai na Duelani Nenguda va tlhele va kuma switulu swa vona swa vumeyara eka timasipala timbirhi endzhaku ka nhlawulo wa mfumo wa miganga lembe leri nga hela. Komitinkulu ya ANC ya xifundzankulu va vile na nhlengeletano yo hlawuleka ePolokwane tolo ku ya kanela hi swiboho swa vurhangeri bya vandla mayelana ni timasipala leti khumbekaka. Muvulavuri wa ANC eLimpopo Donald Silamulela u vula leswaku swirho swa vandla va nyikiwe 14 wa masiku kutani mavito ya vayimela ku langwa eka switulu swa vumeyara. U vula leswaku komitinkulu yi vone swi fanerile leswaku va sungula hi vuntshwa. Khathali manka pa mango ba mobuya ba yang ummeya as long as ka kusiya bona itabi ilu a qualify yang ba karolo ya yona process yo. ANC yiri yi ta dan switshunxo eka mintlhontlho ya timasipala tin'wana ta mune laha ku nga susiwa vayimela ku langwa loko vulavisisi byo haya emahlweni. Mutivi wa tipolitiki u ri ku tlhela va hlawula vayimela ku langwa hi vuntshwa eVhembe na Makhado swi nga ha vanga swiphiqo. The process of the rerun in the Vhembe region should be done very, very carefully, especially looking at the fact that some people had already gone for interviews and their names have already been published. Silamulela u ri vandla ri ta tirha hi ku landzelela milawu leyi nga vekiwa hi komitinkulu.